هرچند فحوش له هندستان قانونی جی پرانیا چلاکین تکیلدار ین وکی داخواستگرن بازرگانیا و ریوبرنا مالن فحوش تاوانن. جبرویه که کارکرین سکسی گلک جاران دگل پولیسان روپرو دمینن. دوی چارچوه دا کارکرین سکسی دگل زاروکین خواه روژا شمیه ده قانونی جبو داخوازا مافین خواه ته روژا مافین مروان دا لکولان باجار کولکاتا یه روشالات هندستان مشیان. الدەستپێکی دەوێت زاروکێن ئەوان کەسێن کارێن سێکسی دەکەن مافێن خۆین پەروەردەیی و تەندروستی وەربگرن. هەروەسا دەوێت ئەو مافێن بچیک یان ڕێکخستنên حکومی و نەحکومیژی وەربگرن. دەوێت ڕێز لەوان کەسێن کارێن سێکسی دەکەن بێنەگرتن و کارێ وانێک و کارێکی مرۆڤان بێتە قبولکردن. ئەم دەخوازین مافێن وان ژوان را بێنەدان ئەو بکارن چ بخوازن فێری زاروکێن خۆ بکەن. ئەس دەخوازێ حکومەتێ دکەن کو مافێن وان بدەنەوان ji ber ku ew jî dikarin bibne paşa roja welatî. دادگاه بلند یا هندستانی کار سکسی وکی پیشه‌ای پجران دبو. و کسین کتوی کاری دا جهد گیرن مافین جیانا پرومت و پاراسنا وک هف هیا. بگشتی کارکرین سکسی ل 4 عالیه جهانی کارین خواه، هاتنا خواه و مالین خواه وندا کرنه. جبر داخستنین دما نخوشی کووید 19 دا. جتوزل دنگ امریکا.